Kako nadmašiti prijašnje radove? Znači, kako to izvesti, brate? Što napraviti da nadmašiš ono prije? Ajmo krenuti sa Francis Ford Coppolom. Jel znate koji je njegov najpoznatiji film? Nije poznatiji? Mislim da je poznati Kum. Znači Kum. I sada, jel vam čudan ovaj kadar kako izgleda? Jel vam nekako ono kao... Jel vam čini se modern? Jel vam se čini vječan? Nešto tog tipa? Ne. Ovaj kadar je jako nalik ovom kadru. Jel kužite po čemu? Dobro, i to, da, i to, ali prvo likovi su od glave do pete u kadru. To je nekako specifično. Drugo, kadrovi nemaju dubinu, nego je ono što je tu prezentirano pred nosom, to je to. Mi ne gledamo što se događa iza, mi gledamo što se događa nama pred nosom. I više je, kako bi rekao, dokumentaristički nastrojen, nije sad nešto specijalno filmski, nego ono što vidiš, to je što dobiješ, kao kazalište šema. PM. I to se zove tablo stil. I on je koristio tablo stil da bi pokazao fil 1940. kako je izgledalo. Znači, to je ovo. 40. 50. On je koristio tablo stil. Ok? Jeste za sada kužite što želim reći? Jel kužite? Super. Da, dajte mi povratnu informaciju. Ajmo dalje. Francis Ford Coppola, drugi film, Rumblefish. Nije to drugi po nizu, nego samo koji ja biram. Rumblefish. Je li drugačije izgleda nego što izgleda Godfather? Jel tako? Što je sada? Crno-bijelo, očito, ok. Ali što je drugačije? Tako je, super. Što još? Perspektiva iz donjeg rakursa, tako je, odjedanput je skroz drugi fil, a isti je čovjek. Zašto to radiš ako želiš imati svoje nešto? Zašto želiš drugačiji džir? Što je s ovim stilom? Koji je to stil? Što je sad? Šta je ovo? Je li ko zna? Znam da ne znate, tako da ću vam ja reći, don't worry. Ovo je ovaj stil. Je li ko je prepoznao što je ovo? Ovo vam je stil, sad pazite, držite se za svoje stolca. Znači, maloljetni delikventi u 50-ima, brate. Kako to niste ubrali? Znači, maloljetni delikventi ovako izgleda. I on je koristio, znači, taj način da bi Rumblefish ispričao. Imam još jedan primjer, a to je Bram Stoker's Dracula, što opet kompletno drugačije nego što je do sada radio. Nekako puno žarke boje, nešto se događa previše umjetno, nije baš realistično, nije dokumentarno, nešto se tu događa što ne očekuješ da se događa. Kompletno different, a to se oslanja na ovo. Ovo je Nosferatu iz 1922. I ovo Bram Stoker Dracula je napravljen sa korištenjem prvim tehnikama snimanja koji su uopće postojali u svijetu filma. I sada, na osnovi ova 3 primjera, jel možete vi zaključiti kakvi su mu sljedeći filmovi? Pa nije on napravio u 20-ima, ovo je napravio u 90-ima. Ne? Kako to misliš? Svaki put testira drugu tehniku, drugi stil, ne? Tako je. Evo, prosti, što si ti rekla? Kopije. Kopije. Da, to je to. To je točno. I sad zašto? Zašto taj velikan kopira periode? Kao čemu? Zato jer su svi ovi periodi koje on kopira umrli. Više ih niko ne koristi. Nekad su bili veliki, sada zaboravljeni.
I pošto je Francis Ford Coppola obožavatelj filma, želi dati barem malo još nade i pokazati novoj generaciji da je nekad ovo bilo. I on svaki film u svojoj filmografiji radi na osnovi nekog perioda koji je gone. Tako da njemu treba dati ogromni pljesak da se uopće usudi to napraviti i da očekuje da će iko to vidjeti u kinu, to je još bolje, kako se zove. Ali sada kada idete gledati filmove koje ovo tu je sranje, ovo tu je loše, ovo tu sam vidio preko oka, kad malo bacite pogled na to i malo proučite taj film, onda vidite zapravo da ima puno veću dimenziju nego što se čini, ovo tu nije zabavan film ili nije dobro odglumljen. Ima puno više. Tako da njegovi filmovi su vrhunski, svi od reda. Sada će novi koji dođe, Megalopolis, će biti izvanredan. Samo ga mora čovjek shvatiti.